Voini February ni som pani kumsang ni som ni pali nilai ni kan lo thleng le tareng mai in zawain chibai le vekule Feli Fanai kalta zalen zori moi khovel fanushin ro pui berzinga mi Feli Fanai tiar khiat lar lalnun Feli Fanai chuni lai ni singdar ni le mini sompanga khana thi kumsom thum pani mi ani Feli Fanai hi Ebenezer Hospital a thia natna neu nei ni in damdoi ina om chung hian a hun tam jok chu ICU a enkol ani lengzem khovel ina hriat reng to tur Feli Fanai hi December ni som ni pali khan ataksa chauzual dewa wangin Aizol Hospital panpui ania damdoi in panpui ani hian ICU lama enkol tura dalu ngal ani Aizol Hospital a theitop chua enkol ani nuwa mason chaklei theilowa wangin beiseina sang taknen January ni ruksang ni panga tlaidar nga khan Ebenezer Hospital a phurthak ania ICU lupui ngal ania hemi nu hian damin hospital hia chuasan le tolo lengzem arsilian Feli Fanai ruang hi ramhlun not industry muala apute te ina cholpui ani nuwa ambulance mangin champhai panpui aniang nopangte ni in zori moi khovela min hlan lela music video mangin azuang luta heta tang hian a hoi kir le tolowa thuk zoka rimoi tuipuya ain nim phum chhozel nuwa November ni sompakwa sang ni sompathum khan a studio album masaber mishang shang la phua somomna fam kholoi album chu chan mari oime hol atlang zara he an album hi a hring tu apa thi champha phak chia apa hriat rengna na tlang zar nge adibu album ati chua tanga kumsari nuwa an album patni na le anhunung bertur ni ta chu January ni somthum sang ni khan ati chuak le album title po tu manan tluk loti ani he album a hian checklist som pathum a oma he album ero digital platform kaltanga ti chuani in Apple Music a te da thung he album a hian a single hit berber album title tu manan tluk lo baka pheiche moi khayang o ti te lengdang tanga bel ti te Michel Varte le zai hau chumte nena an siam kata ni moi ti te da baka adibu studio album a hlapani thenche ka hlaule min hlan le la ti te po ada tel le nge Loipuveng Aizola Local Council LC candidate pakhat aboral wangin anveng bika in thlanhun tur son ani Mizoram State Election Commissioner Dr. H. Lalthang Liana hena tanga thudon danin Loipuvenga Congress candidate pakhat chu ni som tlani kumsang ni somni panga khan aborala hemi wang hian nimin chomhalam khan Loipuveng in thlanhun tur hi ruaman na siam ani SEC in ruaman na siam danin Loipuvenga hian February ni sompali kumsang ni somni panga zirtop niya local council in thana buat sai aniang MRB in Denika an choi moi World Arm Wrestling Cup 2025 Uzbekistan na izota ka silver medalist Denikla ruat luanga ITI veng chu ni som thani kumsang ni somni panga thotani chunu khan Mizoram Rural Bank MRB in an choi moi Denitlal ruat luanga Asian champion lo ni tole World Arm Wrestling Cup 2025 Uzbekistan na izota ka 80 kgs category silver medal dong tu choi moi na hi MRB head officer nei ania Cyril L. Van Chong MRB chairman chuan Denika hilom puina le choi moi na thilpek hlanin MRB account passbook platinum ATM card ba ka cheng nuai ni paisa fai alan Denika pual hian kek moi tak mai MRB lamin anlo siam chun zai ngala Denika hian MRB chu atana bank hlutak ani thu soin apwala hun manani wangin lom thu soya kamamo sumle pai MRB min pek wang hian nasale zwalin katrangang ti in gold medal alaron hon nge ya tum thu soi Denika hian MRB a hian insurance rang te tingalin heng insurance te hi medang te point mangtang kaya ti vectorin mizo mi puite min du thu soi ane
Bangalore Mizo Association zirnale na tho tur zon na konga Mizoram mi puite film khur turangen na thu chua Karnataka state abikin Bangalore lama Mizo enga mozatin zirna tur an zon na konga le na tho turan zon na konga bum na le boina eng emo antok fawa hemi chungchang a hian Bangalore Mizo Association Executive Committee chuan thu chua siam trulati a mimal chung kwale anhamang zong puwa kan himna ni theinan he kan thu chua hi minlo chiar saka chung khat leina ba ka chian te hena minlo hril chon sak turin kanin ngen tak mek mewani pakhat na zirna chungchanga sha tur admission ti kunga inbumna atam maya Mizorama agent broker te manga inbumna le rampona po agent emo broker te emo manga inbumna china chuwangin hengti sha turani pakhat na te kan mer sha chian ngei te po in min bum the ni ti sha tur pani na te zirna tur le amun sha chian ma a admission fee le poisa dang pek chu ama sakiti lo turani pathum na te admission te hi ma ni nge ya amuna kala ti thi ram tuma tha achan chu amun le ma ba ka ahim le him lo te thlenga mi ta mu hi trulani palina te mani nge kala kan ti thelo ni point kan zir du na huna om mi zo roi tu te biak ro na tha hetiang thila chuan mi ron tam a tha ome Nursing College Institution FIR lo atama chu wangin engang affiliation nengi anni ti sha chian masak tur ani paruk na te institution contact number le address chiang taka sha tur ani pasari na te kanzir dona college institution chuan hostel thale him anei le nei lo sha masak tur ani pariat na te college tam takin hostel an nei tel lo china college naya omna tur a omle omlo chan masak te po him pakwana te handout le brochure flyer pamphlets moile changkan mel taka siam chople website le manga mi bum chin anom ti sha ta tha pani na zon ko nga sha tur na tho tur kan zon na ko nga po kan film phura chul le a Bangalore le khopui danga hian na tho tur tama chuti lain na him lo atam ti shat buk turani helai Bangalore om mizo chen khat sum du wanga an mizo puite lo bum tamai thom cha tur om ta zau mai pani na pakhat na te social media lama na tho tur sha nia in soitam taklaka film khur tur mishing in zor na thlenga in ko mu du anom tanok mai pani na te na tho na tur te ne na indoor film in an na chungchang le in enkol na shiat film ma sak turani pathum na te parlor spa hotel le restaurant na in ko mu ko nga har san na to kanum fawa chung mun te chu na tho na ta na hi mem ti te omnan petelem ti te shiat ma sak ngei turani palina te law accommodation le terms and condition te shiat chiana contract fel fai taka ziaka arwai tu te signature nen thlap nei turani rui thei thil ti ten buaina antok na sachina hetiang kan ni lo nan rui thei thil laka film ni tum turani paruk na te mani du hununa na atanga an ban thei lo ti sha ta tha a chat mu mala omlo chuan lo te thlengina chan thei ni ti sha tur pasari na te na thona tur ti filmain BMA roi tu te ne na changa thoron lak te po ahim leang parian na te vairaman na tho hi azel thel theilo ti shan masaka tha phone khoile thut mai theilo na huna na tho na ni deuh furani zirna chungcha a hian a bikin Nursing College lama hian in bumna atam maya Mizoram atanga seat in musaknia in soile admission lo ti sak theinia in soite hena sumpek chwa masak lo hi him ti sha turani tin admission ti mai Nursing College station affiliation INCKNC fel fai takle hospital man attach anele ne lo shiat ngei buk turani zirna mun than fule fulo hian malam huna keng tel ti shiata mani zirna tur hi chu mani nge ya boy pui theini se a thaber na thona tur him lo le risel lo tam wangin nu le pa ten in fa te na zonga local tum te in film khurpui lo chuan in be se lo thilin tong thei ti sha ta tha le khazir sang lo tan film khura tu le zwala Mizoram na tho dan le Vairaman na tho dan a thak dan le ana shim po inang lo ti hi shat masak buk turani ain tha da theilawa do hun huna achol mai theilo boka chuti lain na tho nei na zir chuan a fil fai le thung bok heng kan thu chu azia lan he tlang pui chau ani a ziakim sen ani lo theyang chuti lain film khurangai na kan thu chwa wang hian a him na le that na lam a lo emo na tho tu le zirna kong emo in local she phang ti kan lau le a le kha thiam mi fel le film khur thiam tan na tho tu le zir tu thatak tak atam mai ti ero kan sha tel kan do Bangalore zir tu me mo na tho tu me mo chuan Bangalore Mizo Association roi tu te emo chungkhat omte mo biak ron masaka poi mo le ani HMS Dongliana Secretary Bangalore Mizo Association
Bangladesh in Operation Devil Hunt nei mi sangkha chuang man an ni to Bangladesh sarkar chuan Dhaka khodai Gazipura Awami League shwai to Minister Lui AKM Mozamel hagi chen inbula inbeina thengle zirla engamuza tin hliam antorna wangin inri ni tangkhan poi khoitu te dap chwa na thokin Operation Devil Hunt an neya mi sangkha zathum paryat man an ni to Chief Advisor Professor Mohammed Yonas Kaishwai Bangladesh sarkar leilok chuan poi khoitu te man chua vek ani ma chu be pui thak na hi kalpui ni don ti asoya Yonas chuan dan le thupe khautaka ken ko ani tur thu soin Awami League shwai tu chung te le anin le lo be chin po ti top turina ti bok Chief Advisor Press Secretary Safikal Alam chuan boina chuak zel turvenga dan le thupe khauzoka ken ko ani theina turin command center din ani don ti asoya command center a hian law enforcement agency le Arm Office IO te nomdon ani Prime Minister Lui Bangladesh Nationalist Party BNP ho tu Khalida Zia chuan Bangladesh sarkar chu mob culture ti top tura mala turin aphuta an Ramadan le thupek din mun chezel dulo na le in thanbua sai thuai phu na lantirin nimina tang khan rampum huap reli huai hot chau antum ti asoye zirtom ni liamta zan khan Dhaka khodai Gazipura Daksin Khan area a hagi chen in be ania mipui khal khom te hi Awami League worker le helai biala chengte anlo bilet ni in an soye in be na thlenga zirlai liam twar mi sompanga chu damnoina da lu an ni a Home Affairs Advisor Lieutenant General Retired MD Jahangir Alam Chowdhury chuan damnoina omte hi to in kutlak tu te man chua atiama Gazipura boina chwaka hian Awami League activist mi somriat pakhat manan ni ti thunei tu te chuan an soye Bangladesh a boina chuak thar hi Karl Liamta ni lai ni zana Prime Minister atanga paithak Awami League shwai tu Sheikh Hasina in an party Facebook account kaltanga online a thua soinua chuak an ni a Hasina hian an mani dodal tu te chunga phubalak ani ngei don in a soye an rami puite chu tuna sarkar ding mek dodal turin a cha bok Zirlai Paul in Hasina Kaishwai sarkar policy dulo na lantira noran huai hot nakal zela kumsang ni somni pali August la khan Hasina hi Bangladesh atanga tlanchia in India a umme kani Hasina thu soinu yan Dhaka le khopuidanga mi puilung oilo te chi chuak zuin Prime Minister paithak le atho puite inte an be zuyani nilai ni tangkhan ram chunga district somthum panga a in be na hi tum somsari vel athleng tonia soyani mi pui thin rim hian Sheikh Hasina pa Bangladesh founding leader Sheikh Mujibur Rahman in Dhaka mi 32nd dan Monday chu an halboka movement shwai tu hian Awami League chu political party anga zialu ani na ti top turin an phuta nikum July tanga August nor huai hot zirlai ti chunga rong taka chen na thleng chungchanga Hasina le atho puite chung thunga ito an phut bok ani Israel Prime Minister in Gaza chungchanga Trump arwa manna kalpui adu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump an Gaza Strip atanga Palestinian te son chwa veka rotna chu fakin Trump arwa manna ti puitling tura malak chu Israelin adu ti asoye heti layan Gaza Strip a chengte son chwa chungchanga President Trump arotna siam hi mi dil Islam te chuan an soisel na salhe thunga Netanyahu chuan President Trump as rotna siam hi kum engamu chen nuwa ngai dan thar thatak ani a heyan Gaza din munchu athak danglam theidon ani ati Israel Prime Minister yan Saudi Arabia rama Palestinian ram din na turam ala umzau tok ni ina soiboka Saudi chuan ram anlanga a Palestinian ram andin thiang helai muna yan October ni saria thil thlenga wangkhan Palestinian ram din hi kanphal to don lauti ina soiboka ni Saudi Arabia Foreign Ministry chuan thu chwa siamin Netanyahu thu soi hi an pomlo thule andem thon soi ve ngala Palestinian ti chuan an mani ram nge turin digna anni ni ti in an tarlang kumina mawi selmi somriat pakhat chuang tha anni to politics lam atanga malakna le security personnel tho hona kal zela kumin chungin mawi hel somriat pakhat tha anni to a Chhattisgarh Buster Huam chung helpolina anop chinte anti Maoist operation chuna sale zwala kalpui me kanibok helpol noi bo anni theina turhian sarkar le venim na thok tu te na tho polang chhozela
Beipui thlang na thleng sang nei chunzom rengin pathiani liam ta a mawi sel somthum pakhat an kalhum kha kumin chunga ni khathil thuha hel an kalhum tamber trumani Union Home Minister Amit Shah chuan March kumsang ni somni paruk ma nge yaram chunga tanga left wing extremist LWE noi bo tumani tholo soito a hemi ti hlotin tumhian na sazoka ma la in mason na po omzelani ni kumchung khan beipui thlang na sangsanga Mawis mi le sa zan hi som pakwa tha ni in hi kumkhat chunga helpol mi tha tamber trum ani bok Manipur Chief Minister ban wangin Assembly session nei tur thul Manipur Assembly session thotan ni tanga nei tora ruwa manchu pathiani tlaya Chief Minister N Biren Singan bana thelu tak wangin thul ani state chunga chi le chi inkara boina chuaka ma alak dana soisel lo tak Chief Minister N Biren Singa chuan February ni kwa tlaidar nga le minute somni vel khan Imphal Raj Bhavana Governor Ajay Kumar Bala hena Chief Minister ani na tanga bana hi athe lutani Governor Bala hian singa bana thelu hi lo pom sakma se ama thlak tu turemo ruwa manna dange mo siam ani ma chuan ana hi lo chel chunjom ri turin ati Biren Singa hian Governor hena bana lekha thelua tun thlenga Manipur mi puite rongbol the kom hi choi moina ro pui takani a Sarkar lai pui chunga lom thu ka soi tak mek mewa ahun taka malak na enroll na mason na na thole Manipura cheng mitin te ham that na tura project sang kalpui ni wangin kalom le ni ti ina ziak Sarkar lai pui ne na an na tho thatte chunjom zel turang enin an state ta na angai pui mo zwalte po aziak langbok Chief Minister ani na tanga bana thelu ma February ni riat zirtom ni tai khan charter flight mangin Delhi apana Delhi a hian Union Home Minister Amit Shah nen inkomin anin kom nuwa Manipura akirle nuwa bana hi thelu zuita ni Raj Bhavana bana lekha thelua hian State BJP President A Sarda BJP Notice Manipur in charge Sambit Patrale an party MLA engamusa dinan troi omani kumsang ni somni pathum mei tha tanga Manipura chi le chi inkara boina chuak wanga thi hi mi zani somnga an chuang to a mi sang telin anin le lawan chan to buka ton thlengin bora khela ral muang lawa akha tokin in beina la thleng fo ani to chung boina ama chondona to chung boina ama chondana ep to polte chuan Biren Singa hi an soi sel na sa hle a BJP MLA zinga ngei po Biren Singa du khoplo na lian to hle a Assembly session omtura po singa rin tok lo na no confidence motion hi pudlu tumnia soyani a masesi sontran main bana hi athe lutani Manipura President's rule puan ani dorem pathiania Manipur Chief Minister N Biren Singan mana thelu tak wangin ama thlak tu turti felchu BJP tan nalian ber ani don ta a central lama an party roi tu te chuan hun adu rei tur thuan soi Biren Singa thlak tu tur hi soi ala omlawa heti la hian CM thlak tura soirik zinga thongam Biswajit Singh Yamnam Khemchan Singh Thokchom Satya Batra Singh Thanojam Basanta Kumar Singh le Govindas Konthojam te antela Masi party MLA ten lungrual tak an pomtlan the angai don wangin CM thar tu ruat hi thil hau tak tak ani arin oma hei wanghian CM thar ruat lewin Manipura hian President's rule an puang mai jok don MT zona po tamlia Delhi a party ho to lamin meeting an nei mek ani Manipur BJP ho to in Chief Minister Biren Singa chu mi puite thatna turin abang ati Manipur BJP President A Sarda Devi chuan N Biren Singa chu state le mi puite ta na thatura bang ni ina soi BJP swai tu te chuan state chunga BJP MLA te inkara in ngir ngona a omnia soi chu nola party chunga boina omlo ni na soya Biren Singa hian Manipur malam hun ngai to chungin bana thelu tani ati kumsang ni som pasari atanga state in masona amu thule chumi no har sanan to te soilanga chu chuana tilungai hlea mipui zongjong anin rem theya Manipur chural muang taka omtir aduani ti na soibok no pang soi satu man Champai District Child Protection Officer ne na changa dodar san thudon danin thotani khanla rampari champai venglai chuan anaw om mi pano pang kumlemi chu nataka asoi sakthu andonga Child Welfare Committee in Champai Police Station a FIR thelutin no pang nataka soi satwa pu hi Champai Police te chuan manin thu buai siam sak ani a toleni khan Champai District Court a shwai ni in lung ina dalu ani no pang nu hi in loa chwa thin wangin a u naw pa nu pui lalram pari ne na afapa hi da thina lalram parin police tin he na soidanin no pang nu hian a chhun thil eina tora fapa hi kentir thina
nimin khan poisa kentir lo azota poisa kentir lo thono panghian soin anu umzuya aron kirle mai tak lo wangin a zong zuya amo nu hian kuta thak ta ni ina soye no panghini khoshelawa wangin DM hospital a ashruaya aban veilam rutyakin alu rokhek ba ka aluwa thetling bok ni in damnoina thoktu te chuan an soye District Child Protection Unit Chilin Child Welfare Committee in ma an la zuita ani heti la hian no pang kumting lo thalak he social media vordar ani wangin District Child Protection Unit chuan dan phallawa thalak vordar tu te an chui zui mek bok ani lok aikta in report governor hena lan Mizoram Lok Aikta Act 2014 section somli pasari nei na phutangin Lok Aikta chairman Lalmal Soma chuan nimini som pakhat thani kumsang ni somni panga chhun khan Raj Bhavana Governor General Vijay Kumar Singh hena Mizoram Lok Aikta 5th Annual Report 2023 to 2024 alana Annual Report hian April ni khat kumsang ni somni pathum le March ni somthum pakhat kumsang ni somni pali inkara huama Mizoram Legislative Assembly a phar ani donani Governor chuan Lok Aikta chairman ba ka hian member pani Lalsang Lurale Joel Joseph denga ti chu an malak na sang te asoi puya Mizoram Lok Aikta din munle malak na tlang puyan tar langa Mizoram Lok Aikta noya case nei dan le bozui dan te ba ga din munle thenchin te governor hi an shil Annual report ina atarlan dan chuan kumsang ni somni pathum atanga kumsang ni somni pali chungkhan Mizoram Lok Aikta noya erung na thubai case riat zia lu ani a heng case pariat te hi preliminary inquiry turati ni in heng zinga case pasari te report hi don to ani March kumsang ni som pakwa a Mizoram Lok Aikta din ani atanga Thotan ni February ni som kumsang ni somni panga thleng khan Mizoram Lok Aikta noya case somsari pakhat zia lu to ni in heng zinga case somli paruk te hi chui zui tla ka ngai ani a case hearing tum somthum pariat nei to ni in thiam lo chantir pathum le thiam chantir pakhat an oma department proceeding turati case pathum a om to bok MGKP in inkhom pui nei don nai Mizoram Chalai Christian Paul MGKP shwai tu te swan nimin ni som pakhat thani kumsang ni somni panga chhun khan lungle press conference nein MGKP inkhom puyan nei tur chungchang an soifia MGKP shwai tu te chuan MGKP inkhom pui hi lunglona February ni som pathuma tanga ni som paruk kumsang ni somni panga chunga nei ani tur thu soin in bua sa ina pe fel ani to a inkhom pui thu puyatan pathian nei ro uti manani dona mi sang in thu cha anin soi chokang anti inkhom puya hian pastor bial sang GKP zai pole mimal zai te ngai thak thina ni baka skip entir ani bokang inkhom pui dol tu lunglon pastor bial chuan inkhom pui dol nan hian budget cheng noi somsari da in cheng noi somli pani MGKP na tumpuya pandal minga Krista pasal thate run vo ani in achunga mi sang kwa veleng tura an ngai MGKP shwai tu te chuan an inkhom pui liana hian GKP member zongjong MGKP shwai tu ni to zongjong te tel turin an som ani Excise and Narcotics Department chuan nimin ni som pakhat thani kumsang ni somni panga chhun khan aizol chevela dan phallawa zu siam na mun dap chwa be puyan thak voina Mizoram chunga local Council Village Council in Thanlo om tura in Thanna muan omle Feli Fanai ani theina turin Excise and Narcotics Department ti hian aizol chevel phunchong le rangwa mual rama dan lawa zu siam na mun dap chwakin be puyan thaka zu siam na le aman ruwa eng mozat manin antichia Excise and Narcotics Department hian zu siam na mun somli pariat zubilai trin sangli zariat somni rakzuli tarza somli zu siam na bel somsari le zu siam na doidim kezin hi manin antichia ani Local Council Village Council in Thana hian zu le ruilo engang chi po chelek lo turin Excise and Narcotics Department chuan mi puite an ngen ani chingchip le hwal tuin inrem na siam chingchip thalain an khotuilak na ti chiat ani wanga waltu khokong nimin jing ni som pakhat thani kumsang ni somni panga daru ka tanga andan chu tlaidar nga khan ti top ani sarkar thu nei to te shiat puina a inrem na zia ani nuwa chingchip thalai ti chuan waltu khokong andan hi anti topa inrem na hian chingchip join VCIO in Mual pui VCP le waltu VC member ten ming anziaka shat pui tuwa magistrate duty join YMA chingchip le chingchip thalai ayo ming tarlan ani
tarlan to angin chingchip thalai te chu an khotui lak na pipe abo thin wangin nimin jingda ruka tangkhan waltu khokonga an duty a veiwak tur andanga zirlai no pangle dam lote ro dan tura ti hian a huam lo thung chingchip atanga beng warna thudon danin waltu ramatangin gravity mangin tuyan la a kilometer som pathum vela hla ani an tuilak na tan hian thir pipe man thin ni in trum engamo sa ti chiat ani to a ni kum khan tui pipe somthum bovin hon engamo chen nuwa tuya har satna an to pha a natlangin an siam thale ani tu naya ashan ve vein tui pipe hi pangale pasari abole a chingchip thalai te chuan ani to lowa ngain tui pipe bo hi waltu khotlangin an mu ma chu an khokong dang turin an rela an thok chuak ta ani an tui pipe abo hian tuya har satna na satak an tok bok thin heti lai hian nimin vek khan waltu vc te chuan ma langalin tui pipe te an leiba ka lo fa an ruaya chingchip khotui lak na siam thatna an thok ngal ani chingchip le waltu inremna tuilak na nar catchment area siam dan tur vc paniten ro manna siam fel ro se hi vc tharten ma an la ang chingchip tuilain hi waltu lam hian an ver to turani lowa rukpo an ru to turani lo pipe bole pipe chiare renga ati to zon chwale a repair a waltu vc ten mo an phurang chingchip tuilak hi mimal huan thlai chomnan le wan tlang thila waltu lamin an lo lak pen arem to lawang tuna thu kan da kan siam hi vc thlan tharten district level a ngai to turin an thlen nge ngei turani vc nilai mek ten hi vc thara lan chon ngei turani tuikong pipeline rubo tu hi hwal tu vc ten february ni som pariat kumsang ni somni panga ma in zong chuak ngei ro se tuilak na pipe bo chungchang buaina hian hwal tu khotlang hian press release siamin chingchip khone na ngai dam dil na arang theng berin siam ro se ti te ani suzenin FIR a thlut Mizorama model larle somlo advertisement shanga amel kan muthin suzen jai si chuan tunai khan FIR a thlut suzen jai si hian a Instagram story a FIR a thlut ti hitar langin intro satlia chu ka shi thiam nima sila future ti chevek thei khopa ka chungchang diklo takamin soinai ro digna ka hailan ve angai to in ka shiati thunei to le dan shi chiang jok ten hena FIR thelu to ani thutar langin suzen jai si chui chua ani mek bok ti in atwa lo turin an tor lo nan comment te lo film khur ram turin acha suzen ni chuan ngoi reng na hian thil thalo jok a thlen tir thin wangin malak zel ani to ang ti in a story ati top Manipur thuthar Manipur Chief Minister N Biren Singha abanta ka chuan tingi an sarkar hi akal zelang ti chu mi puinga event ani meka biren hi bang ma se BJP bukin sarkar na an siam don ni inalang heti mekla hian biren a thlak tu tur chungchanga party mi le sa te ba ka meite silai kengte in lungrwa lovin an thoin bat fu lo lekleka hei wang hian ama zong aya khole zwalin imphal phai zola ven him na kalpui ani sarkar na phong wan mek tu BJP MLA ni lai pali te chu CM ni theitura anming chop chhuani in Central BJP chuan February ni som pani hian CM thar turi an ti fel dona CM ni theitura rin kaizinga Assembly Speaker Hlui Tuna Cabinet Minister ni mek Yanam Khemchan Singh Assembly Speaker ni mek Thokchom Satya Brata Singh le Azona Trump ni Cabinet Minister ni to Thonga Miswajit Singh te an langsar le a meite thuthar thedar tu then khat chuan Thongam Biswajit Singh hi CM thar tur angin antar lang der to a thlop tu MLA anga ber ni in an soi heti mek lai hian rambai tingol le an nambil helpol engamuza chuan Rajya Sabha MP ni mek sana jawba leisamba chu Chief Minister tan an du ber thunga Biren Singh hi Rajya Sabha MP a umse sana jawba hi CM zok ni se ti an ruta amai ro chu BJP party shwai tu te ngai dan nen ain mil lo wangin an borak atang ruli a sana joba hi Manipur phaizol option tu meite lal chuan kalzel ni in meite ho chuan lal angin an la chei bola hei wang hian aming bula Maharaja ti anda kherthin an namba ka sa kholama an ho tu en ani
tin a chena munatan po meitei lalram lodin tran na le an thut mun ni reng to thin kangla kul chu man chun zom zel ni in anram politics boruak ein lum le tak thut awang hian kangla kul chevel hi meitei helpol silai keng tamtak raldo turanga in ring ten an veng thup mai ani meitei le meitei inkar boruak tangru tak in mun me kara February ni som pakhat zing dar thumvel khan meitei journalist luntak yambem laba chu silai keng rualin imphal we sa acher na mun uripok yambem leikaya tangin anru bawa tuntheng hian a chin shiat alani lo anru bawma hian silai keng rual hian avau khanan a chen in anlo pong ka to bok yambem a he Manipur boina chungchang soihona talk show a somani angina tela chuta chuan an state politics boina chungchang le chief minister atanga Biren Singha aban chungchanga angai dante huai sen takina soya anhunan mangzawa acheni na ho chu silai keng mi sompanga tanga somni in karvelten jingdar thumle achan vevela lu chilin an rubota ani kum somruk pakomi laba yambem hi India rampum huapa English chanchin bular statesman special correspondent ni in Manipur Human Rights Commissioner member aloni to buk china pathiani khan Facebooka ama wala Manipura helpol te soisel na lam hoya tarlan wangin silai keng ten dili tora anti baka achen ne in hi silain an lo pong ka to nge awuna pa sipai major pension yambem angamba chuan News channel pakhatin an buat site talk show a huna man zo nu dar kwa vela inaron ho a talk show a hian kanram politics in lumlet mek chungchang le chief minister Birena bana thelu chungchang te baka athak tu tur chungchang le Manipur boina chungchang te asoya athu soi ngai thelo tu ten an rubota ni inalang amai ro chu thu soi zongjong te khan en le tila chanchin bumi dik takin chanchin bumi ani na zona tanga ramle namtana dik tak le huai sen taka soi turang bak engma soilo chu wangin arang thei angbera chwa turin kan nge nani amaluk ina chen in anlo be to boka Manipura cheng michen khat zalen taka chanchin bumi te an khosak phallo tu an omni in alang ati February ni som thotani khan imphal phaizol moirang kampu awang le kaya tlangwal kum som pariat mi laisram maling ganba chu silai keng mi tu ti shat loten achan le wang po shat lovin an ka phlum ringota achan pa po tha tum ni ma se silai atlol wangin ahim hlo thung achan pa sinam je ka soidanin chundar so panhile asan vevela an kalhum tak laisram le achan pa te chu khurai ahonge ya dor pakhata thil le turin baikin an kala silai keng mi pali chuana motor chuan ron nain ding turin an tia mi pakhat amara chungchang an zo nuwa laisra ma hi bike atangin an phi thla a silai keng pakhat chuan silai nor chilin achala akap ta ni hetia thian pan ka hlum nu hian je kapo hi silai keng pakhat chuan ka atuma wani thlak takina silai atlola chu vele rang takin abul laka omin chunga chuan tlan lutina himpha ta a silai keng te po hi anin saseng zui ve ta ani khati zong kha tun chumata na karon ti chwale theite chuni e